Na kalian ko na nakuha kanyo suwa kay Insya. Ang dili ba ka budget book kapag na Psalm Shani kung remember. But kaway ka Insya ko ba nakuha kanyo? Kalau naka-page, naka-taas, ba't naka-page, kabasawpuan. Naman kung suto, kani ka budget, ka-full budget, kung nag-snap, ang lahat sa nakibo. Siyempre, naiihan nyo bagadon ko ka-heads, nani ka-sub-head. Kapag beyond the supplementary expenditure 24-25. Grant number 1. But kung you have a grant number 6. Kemudian yung legislative. Kadon kami sa supplementary expenditure 24-25. Ako nga ba di siya? Ini makanya ketika kami baca, bakat pun ke rule 111 yang ke rule. Yang ke supplementary expenditure Iwan Ra tang hadir balapas ke kami baca. Hinumlah balapas yang ke supplementary expenditure di mana demi hapo kami baca. Bahagian itu keporu himlah benar lengkap buat kami baca. But pimpalan benar-benar supplementary expenditure kat bampat pas yang pemerintah. Dengan apa dia bisa lagi? Halo kanun kankom. Nama kali di 4 juta menu. Mga fake, mga konsol. Baga ko ang iyo pada insay hakarun kabakadlo. Bagi penulung ya kami ka supplementary expenditure jong aku sa apusan. Apakah kami dari kebajikan jong dah angkusan dengan Pak bisa suara kali suara bakal tebel kita berjak nama bayo tak kriat kabat presiden yo tak kriat kami presiden lalu yo kadang kabamunya tak pun dilanti ke financial group na terkadang aku akan yo ada bisa apakah selama ini coba presiden Taman dia ada beli begini nomor show ingin pas sekali full budget. Hanga ni tu nasbo bangin mula banong menpriang ye kani. Da gabamla hi banong menpriang ye kani. Namar bale ako board of accounts ro kamdan te kani ka supplementary expenditure. Hangno ha ka board of accounts ka bangi iladep ka ba menjol da ka ye ka badan burang mi ba ko we ba kamdan kani ka supplementary expenditure ha po ka board of accounts ro. But kajing baka reflect hang ni ro unsong tho kay ka ba himut banbo e kani supplementary expenditure kadi kay ini ki post ne di tuloy niya di kani kitang katang ako ba na kani ang kajoki isi kana ay kajoki siya dia kita kemana pa mentang wala iko budget budget ka sini ka abusan na tunduyo kung mentang mang pa kita bisa kita kita kemana pa sudah mo kita kemana pa himang na pa mandaya ka ba ya ka jong abusan apa mentang ayat abusan na tunduyo ka abusan ada waktunya ada sebelum jemput lapor kamu mentang dinora abusan na tunduyo hinongan mang pa kamu na yun kadang kaya sa landet yung gani. Kamsya gani. Nikuat penwanra ya ke budget ke masyai. Kijuan pada buat penwanra ya ke jinsi sila ke bakut. Wanra ya ke budget ke masyai. Nikuat ya ke jinsi ya ke benar-benar. So benar-benar menikuat. Kimlah akan mislead ya ke house. You can mislead the people, but you cannot mislead this house. Hingga penjalan peperangan yang kini dia. Kani kini kejinja ke pengipat juga, maksudnya. Orang lain sampai mentah dipatah ke budget you pun kami ngomong ngimang apa.
Kapag magmentala naman. Bali ako na ako dimension kita ka supplementary expedition. Bali dimension kita. Haka muna fakang na jongki, haka mang nagka na jongki, ya kani kapag hiburi kita kani ka supplementary expedition, hilada penihan ni. Nitip niya ni mo jongki. Nampak ang percaya di kamera itu sudah percaya itu. Kaya kemat kepada alendat katanya, bagi orang yang ingin supplementary expedition, kepada sipler berapa peralak, bagi hak peralak, nak minta dijemput dia. Hatu dimakan ang ban regularize ya ka arusa minta. Judan mo kung kata nanti. Judan. Napakadaw ka sumpah pada burang aku abad ajmut. Nang makan create kebat presiden nginom lang ki laughing stock ban sa archive dan kebat pakai. Yang ini mungkin ang kawan hanya pada council ki ban sna tangi ka budget bernam at John Swai ka house. Yes. At John Swai ka house. Akan harus ratify saya ini, pendet saya ini, sama ya kebaca. When you going to contain supplementary expenditure of thousand, nanti kebaca. Nah, himlah kata, hila pelerai ini ke house, hila pelerai, company yang jadi motivate ke joki, company yang inefficiency ke joki, yang kebaca alam, yang kena isi yang. Ya tu yang nak Anwar juga lain. Kaya financial rule juga. Kaya EDC rule juga. Okey lain. Ya tu. Percaya ni kuat di syak. Ketika hak tu juga kita marah ni begini lagi di syak. Keempat juga ada setiap assembly. Keempat juga apa kata council house budget session bermanfaat kemudian kita baca. Tadi kebalong difam, tadi kebalong illegal, tadi kebalong unconstitutional. Dan keburung sepenuh akan part yang hilang dari isi. Rectify. Bangin pedang ni kan? Minumlah bangin. Kau diberi kita suatu, dipanggil pulih ya terus. Ibang isuto ito ba dyan? Kaya ikaw sige. Nga ang siyong kunawag bandong leeran. Ngin ayla PPC. Rectify ito. Punday ito. Lada haka total amount na jong pila mangi gani. Kapag ang supplementary. Tika na ayo. Bagin penrung yang ini katkong dito di-heads kita day. Natip kani ka shipper for product na IDK. Kandrung hai natip. Hati department ayu kadai menurun ngetep. Berung. Kung bakilala ka buat ako ka. Kawan dia. Balikin dia po undi peleran. Yang ni namang ngihapan niya pas lang ni gitu baca. Tengah tempat so kedua adjon saya house. I like isi berverify. Sawan lah. Sawan lah. Ini dia. Bakti tidak ini ada support. Ini not in this way. Ini tengok lah tidak. Try perlu mau gambar berburung dari ini tidak. Maka bang nak long deh, berburung deh. Nada kita terus, ayo kuliah lagi. Ini orang baru ni perlu ni. Aku sama deh. Himukan orang berkata ke SD. Nafsu, nanti saya. Himukan orang berkata ke SD. Kebunan hal arusan kalau ilegal, kalau ilegal kan ada pas lah kau. Ada pernah ada hal juga tu SD. Ada pernah kamu. Ada dia orang bagi kamu lepas SD kalau ilegal. Badai pada ke education arusan lah kamu ilegal. Nampak? Manfaat nanti kayak dia dibuat rupiah ni. Nanti titik, nak ada les, homework hari ini, nama nak kendit, abang lagi ini kan juga, budget tu, dong hari ini supplementary expenditure kita, suplemen keluar hadir kan juga, bagi dalam kamu stasiun, katakan,
Kaya takadaw siya ito nga try ba yung siya may kapuan in Ayla, isi. At John siya ka house. Mentaras niya. Wanra siya. Ngin reschedule niya yung business. Hindi lang. Kamdan banyak ka pangiliran? Kapahaba panday. Kadang-kadang ito. Naka mesin ko ba dyan sur na kanyang ito yang kete. Ginari niya ito. Panday ito niya. Please. At naman niya. Makan kan pawit si siya. Kamday ka ba dyan? Bakit? Kamday ka ba dyan? Kada iya ka appointment, kapapitan niya, ikinong tre. Katariyan nyo doon, kamday niya kita, makabadyan eh. Kamday niya iya kabadyan. Kabadyan, kadi ka mang, kadi ka estimate. Kung ba pimpalog ng taos na? Ay, kita kayo hindi siya kumaharin niya. Ngada kan pandai ni kan dia kita ginong try nilai balik yang on mentah na suku tak komet mentah ban on pada tak SD jom asal san kalau illegal lada kalau illegal te balik pak kabut apa tahun pendulum teh kata di sini dong balik ya kabut apa tahun satu guna lain sih kan hijen dah kabut apa tahun pendulum kata teh sudah balik yung challenge sa pokpot. Yes. Challenge sa pokpot, dari kata SD doon ang sawabusan, makalong illegal. Kani buat dia kalau katay na doon na. Karul 111 doon. Bayang SD gila penonratan hadirin balapas sa kani buat dia. Mula penrungnya ke SD untuk kami buat dia. That is my point. Kada mau vendor yang dia kentin supplementary expenditure production ko. Lada biyong ba nasuko itay bisa. Nasuko kadi mo to biyong nandu itay bisa ang siyang kahikot kapun kisan na kapun ren ka kiyas. Ha? Lada kapun job bro. Milay. Lada kapun ren mo. Katuk bisa kani. Kamchi. Mo lada itu biyong try ka sa be kamlo. Kami katulok, kami tak kena kata itu. Kamu lagi ini. Jika technical point yang orang kajut dia, well nak kaya ini kerja, wanra kata well, ini tidak. Kenapa kaya ada tersistem kepanggilan? Mau? Ngaruh na kaniyang kadyo ngaruh. Nga nung mencuri kani na marbali, ni don ha kani kayeng dorbar kawan kadyo ni kabangiya de girul kiyan. Kumbala pensnong ka rule 11 kalakran siya ite. Di banong manyakalan nani satay banong ba kadon hapot kamso benta kata kajing don ha lang lesi kani kamat kabadan hapokot. Ay kata kakis kananya. Lesi kakis kaya sabus nem rupinya kuno. Ha? Kinra shira supplementary expenditure man bagian rakyat full budget. This is already kabalong impossible but kabalong irrelevant at all but kabalong na hiro banong ban pediang da kayen kani siya kalong dege kabang anong la dalile ang ban pediang siyang kunor badan burong lada pikwa bakan ja burong kani kayen darbar pajongi tole ya kaba pisno de banle lada pikwa ban ja burong kayen darbar kabadan burong pajongi but ni ki members le de kabadai banle to yat se de rule yat se de kaan ni ru ni yat de ki rules ni pe balong payo turang basen yung bala juja tay kan siya ngala sangkran daga badan burong syong badan burong empat juja kuni a full budget. This is a full budget, so please syong badan burong ngakarpat ya ka syuki ka badan burong ka jongpi ba ya kani they make sure ban la johnny kani I can rectify but wanra ada ka babe but hang tangin sa pediang balay mla ban boy kini haki kalam ki prepare balay wanra be direct supplementary expenditure balay mla ban wanra ashkui ki heads road balay wanra kani kadul what yalang bakla ya kayen
Wat yalam bakla ya kay yang snobha. Pila ban yalam bakla ya ka perthai bara kowe. Pila ban yalam bakla ya ka chat gan rio bara kowe. Andai ke yeng ka bakentang, ka yeng darbar thawan jongi ka bakentang snobha wat yalam bakla. Ngaro nganong pediang galile yan ya kani.